IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impanakkel ti Chapter Administrator di Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter nga isuda iti kakaisuna nga adaan iti blood center iti umamyanan kunana nga ada iti umno ang makinaryada ken kabaruanan agadjes para kadagiti na idonar adara kang ronana iti panagtest na kadagitoy ibatad na akikiteran da iti Ilocos Sur, La Union, Abra ken Kastapayan iti Cagayan. Yun yung mga test, mandatory test na ginagawa natin sa blood center and even all blood centers nationwide kasi that is mandated by law. Nasa part ng aming compliance when it comes to operation na sa blood center. Part yan ng aming SOP or Standard Operating Procedure. Now, dun sa mga units, normally, meron tayong mga nakikita, unsatisfactory yung result, reactive results. These units will still be for final confirmatory testing ng ating government proper agency ng ating gobyerno na sisend ito sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine. So sila yung magbibitaw o magsasabi the confirmatory result pabalik sa blood center. Okay, so when the final or confirmatory result turns to be confirmed positive, so may mga mechanism ulit yan na ginagawa ng isang blood center para properly ma-notify yung concerned na individual at meron tayong mga management na gagawin sa kanila. So, dapat hindi sila matakot kung may mga ganong result kasi meron ulit yan programa sa ating gobyerno kung paano sila iti-treat, ima-manage. Imbatad na, anapitas launay tagidonar ti dara kan isuda ket adaan iti kompleto aramid para iti blood donations. Di ko na nga mapilpilin. So, the willingness and the volunteer act of helping, dahil timang motivate may isang tao. Secondary na lang yung sasabihin mo later, gusto ko pero sabi ni doktor, hindi naman daw ako pumasa or hindi pwede. Kabayata na, adadagiti na ito di nga aktibidad para kadagiti mga nga agidonar ti dara ken Kastapayan, kadagiti mahilig nga agtry para iti fun run. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.